Pozdrav svima! Sigurno svi znate priču o Isaac Newtonu koji je sedeo ispod drveta i kad mu je pala jabuka na glavu. Nakon toga je odmah otkrio zakon gravitacije u univerzumu, ali nema mjesta na Zemlji gdje ovaj zakon zapravo ne radi. U današnjem videu ćemo vam predstaviti 5 misterioznih mjesta na našoj planeti gdje na prvi pogled apsolutno nema gravitacije. Spremni ste da naučite nešto novo? E pa onda hajde da počnemo i rokajte taj like dok ne pređemo 5000 lajkova. Obrnut vodopad. Samo pogledajte ovaj čudan pogled. Da, ovaj vodopad stvarno teče u suprotnom smjeru. U pravu ste? E pa ovakav jedinstveni fenomen možete posmatrati u Republici Čile. Vjerovatno mislite da je ovo prava magija, ali otkrićemo vam tajnu. Posjetite Mask Channel i pogledajte naš treći novi klip, linkovi su u opisu. Hvala na pažnji. Ovaj neobičan fenomen, za koji se čini da ne poštuje nijedan zakon fizike, ima potpuno logično objašnjenje, nećete vjerovati. Stvar je u tome što su ovdje jaki udari vetra koji menjaju smjer toka vode, stoga čini se da vodopad teče odozdo naviše. Međutim, ovaj Viki vodopad nije jedini od svoje vrste. Pre nekoliko godina sličan događaj zabeležen je u Indiji i Australiji. Misteriozno mjesto u Santa Cruz. Ovo misteriozno mjesto otkrio je pronalazač George Prizer 1939. Jednog dana tokom šetanja čovjek je iznenada osjetio vrtoglavicu i primijetio da strelice na njegovom kompasu su počele da se rotiraju bez zaustavljanja i to ogromnom brzinom. Naučnik je bio veoma zainteresovan za ovo misteriozno mjesto i odlučio je da kupi zemlju u kojoj je kompas pravio ovakve trikove. Posle nekog vremena sagradio je i kuću u ovoj oblasti i pozvao je posjetioce da vide ovo čudo koje se dešava ovdje. Naučnik se proslavio i ova vest se proširila momentalno Kalifornijom. Posjetioci su mogli da stoje i savijaju se pod različitim uglovima, što je nezamislivo na ovom mističnom mjestu, a da ipak ne padnu. Voda ovdje teče nagore i mnogi ljudi su bacali lopticu niz ovu drvenu fosnu koja se ipak otkotrljala nagore umjesto na dole. Mnogi su rekli da ispod ove građevine postoji gravitaciona anomalija ili odstupanje od zakona gravitacije uzrokovana nekim podzemnim svemirskim brodom ili magnetskim kraterom. Niko do sada nije uspeo da objasni i da utvrdi zašto kući na ovom neuobičajenom mjestu nedostaje gravitaciona sila. I pored toga ova građevina se i dalje smatra jednim od najpopularnijih turističkih mjesta i 2014. kuća je dobila status istorijskog mjesta u Kaliforniji. Planina Aragat. Još jedna prirodna anomalija koja se nalazi u blizini planine Aragat na zapadu Jermenije, na oko 30 km sa turskom granicom. Na hiljade radoznalih turista dolazi ovdje iz cijelog sveta kako bi vidjeli ovu neobičnu pojavu koja se dešava ovdje. U podnožju ove planine možete izaći iz svog auta i bez startovanja, to jest bez rada motora, vaš automobil ide sam i to uzbrdo. Šta više, ovdje reka teče obrnuto, što znači da teče od dna ka vrhu. Morate priznati da je ovo prilično čudan prizor, zar ne? I pored toga, pešaci kažu da je mnogo lakše da idu uzbrdo nego nizbrdo. Iznenađujuće je da ovdje gravitaciona sila uopšte ne radi na ovoj misterioznoj oblasti iz nekog razloga, a to je još uvijek enigma za naučnike. Magnetno brdo u Kanadi. U kanadskoj provinciji New Brunswick postoji jedno zanimljivo brdo gdje se dešavaju vrlo čudne stvari. Ovdje pogledajte, gravitaciona sila uopšte ne radi na ovom misterioznom mjestu i svi automobili po putu se kreću unazad. Ovo neobično svojstvo na ovom brdu postalo je još vidljivo sa pojavom prvih automobila 1930-ih. Čini nam se da su vozači bili očigledno šokirani. Zaustavili bi svoj automobil u podnožju brda, sklonili nogu sa kočnice i u tom trenutku imate osjećaj kao da se automobil šali sa vama. Verovatno mislite da je ovo pravo čudo, ali neki ljudi i dalje pokušavaju da objasne ovaj nerešiv fenomen. Neki ljudi kažu da tamo jednostavno ima duhova, dok ostali misle da je ovo samo obična optička varka. I pored toga, ova teorija nam deluje nešto kao istinito. A evo i zašto. Pogledajte ovu konstrukciju. Zbog reljefnog blagog nagiba izgleda kao da je uzbrdica i tako ljudi misle da njihov automobil ide na gore, ali još uvijek ne možete reći da ovo magnetno brdo nije čudo, jer je ovo samo iluzija, jer ipak nismo bili tamo pa ne možemo da sudimo. Hoover Dam.
Ovo mjesto se smatra jednim od glavnih atrakcija istočnih dijelova SAD-a. Ova nevjerojatna brana začuđava svojom veličinom i snagom, ali vjerojatno se sada pitate gdje je tu gravitaciona sila. Ako ikada budete bili u mogućnosti da posjetite ovo mjesto, budite spremni da sprovedete sljedeći eksperiment. Dakle, stanite na vrh ove ogromne građevine i pokušajte da prospete vodu iz vaše plaže na dole. Ovo će vas izgleda iznenaditi i šokirati. Voda ne curi nadole kao što to obično radi, već naprotiv, ona leti na gore i naučnici veruju da se ova pojava dešava zato što građevina ove brane stvara moćan protok vazduha koji gura sve predmete iznad njenih ivica. I ako želite da iznenadite vaše prijatelje, zamolite ih da vam daju neku njihovu nebitnu stvar koju možete baciti dole, a entuzijazam vaših prijatelja je zagarantovan. Međutim, vi držite oči otvorene kako vas nešto ne bi pogodilo u glavu. Drugari, ako znate neka slična mjesta na svijetu, pišite to u komentarima i ne zaboravite da pređemo 5000 lajkova na ovom klipu i čekamo vas. Ako želite vidjeti nove eksperimente, posjetite naš Mask channel i pogledajte naš treći klip na tom kanalu. Također pomozite nam da pređemo 40.000 lajkova kako bismo izbacili sasvim drugačiji klip. Potrudit ćemo se da to ovog puta ne bude ni sekira ni paj. Do narednog klipa, uživajte.